Omugambirizi wa poliisi omu ihanga ACP Lusoke Kituma okushaba abantu ngu batemu koota ekitiinisa yaba neehurikiriza orubanja rwa Christopher Okello orukuteekateekwa kuba yiisira abaana bana omu rugaba Kampala kibahwera okumanya gye ebirikugenda omu maisho. Kooti eri ku C naye just fenga poliisi kyetwagala just okubakubiriza izi mugezeeko nnyo okulaba nti mukuuma eddembe kubanga tukimanyi nti keesi eyo yaleetamu ebbugumu lingi abantu balina obulumi bw'amaanyi okulaba nti omuntu yali asobola okukwata abaana bana n'abasanjaga so naye kyetusaba mukuume eddembe. Ogu nagira ngu poliisi neija kugumizamu neehereza abaramuzi n'abapoliida obukuumi babaase kukora gye omurimo gwabo n'okushaba abantu obutemereza mitima ahabwa obukuumi bwingi oburikutiibwa aha ruguuto rwa Gaba n'ebindi bicweka ebiherire Gaba. Tetwagala olabe kubanga mu mateeka n'engeri gye batambuzaamu kooti ojja kugenda olabe omuntu ng'awolereza Okello Kanyumu oyagale mpozi mukiyita akasajja okuzimba akasajja ku mutima no ebyo byonna bikirizibwa mu demokrasi yaffe. Okello aba ayina abantu abagenda nga ba lawyers tetwagala ekyowulire abantu nti ate nabo baagala kuba jagambula. Kituma nagira ngu poliisi hona eri omu kucondooza aha butabanguko ahagati ya Madi na Acholi mu disitulikiti ya Adjumani oburgiireho abantu bashatu okufa n'abandi bakagenda bashembere embare. Wagenze ne wagwamu murders communities bwe zaalwanye ng'okukakana abantu basatu babase era nga n'abalala bafunye ebisago. Yes, twasobodde okujja nga teams za security tutaase embeera ne tukakanya n'abantu nga tukolegana wamu ne leadership y'ekitundu. Naye kyetwagala okukubiriza abantu eyo kwe kugezaako okulaba nti bakakanya embeera. Abantu aba batwire nibarwanira ensharosharo z'itaka kandi n'ebitongore by'ebyokwerinda n'abebembezi bagerezeho okuhezaho emihonda neegi bitu yabiira miino ga ruguru. Of course tulikola investigations abantu betunasanga okubanga babadde involved mu mivuyo gino egyavuddemu n'okutwala obulamu bw'abantu certainly abo tujja kulaba engeri amateeka kigana abakwatamu era we twogerera kati tukoze deployments nga security okulaba nti tukakanya embeera eyo. Lusoke nagira ngu bayongera ebyokwerinda omu kicweka eki okureba ngu abantu tibagarukamu kwitana nikwo kushaba abanyadiini okunyweza ebyokwerinda byabo aha myanya ei barikushabiramu. Okugamba aha nshonga egi Lusoke yaba naihirira aha bainazi bashatu abarimu Sekitoleko Ronald n'abandi abamanywaho erya Nabwire na Robert okutahirira ekanisa y'aba Seventh Day omuri Kayunga omu disitulikiti ya Wakiso. Waliwo incident eyabaddewo Kavumba mu Wakiso Town Council. Thugs bamenye church emu eya SDA ne bakukuta n'ebyuma ebya music n'ebintu ebirala byabadde mu church nga Saturday 11th April. Naye bwe twabakutte twasanze ate mu kunoonyereza kwaffe nga baali bamenye ne ku muzikiti omulala. Abasalamu bo bashabwa okutaho abakuumi abaragome ne bakuuma enkaito zaabo n'emmotoka ezibarikusiga heeru y'emizikiti. Emizikiti mukimanyi abantu baleka engato wabweru naye simanyi kati currently you may find waliwo omuntu ayinza okujja n'atikkula engato. So ebintu ng'ebyo mwina okubiteekamuko kuki. You need to change the security posturing around
ebifo bino. Rusooke nagira ngu ebitongole by'ebyokwerinda bigarukire byakwata embundu kuruga ahari Lolem Lokusteba ow'emyaka 68 kuruga mu disitulikiti ya Kotido erikugambwa kuba nekozesebwa omu bushuma bw'ente kandi poliisi ebasize kucungura ente 107 n'endogoyi 3. Gasha kwa Sulaiman Mutebi.